so. What you say? Minya wari into them buy you. Mami me home. Boyfriend ko phobia titi social media in free beke obedience to be emu ene ma me nu miensa. Omo bra bia o so se mu nu oka. Jimmy for. Oba bia ni wa wote aware ase a ekoyi a obewro ne kawa o. Nti se oba bia woro ne kawa firi aware ase. Na wo yo oba na wo koware sa be ma na empentem mu aten. Emma wani nye enhwiri nkoje ne kawa prekope busa. Me monitor nkofo bebre me monitor mu nyina mu siwi a me dia kwa awrade anim. Na fe ya hwede nyame betuma ye obritie mu ne se etisi wuso a ya do bebre me. Osofo me mamu nyina akwa ba from Marital TV so ye wo like YouTube nti fa comment e fa to ho e fa maye nsem ye because of media ne so ye pa ye nyina ni tua Osofo Kyiri Abosom ene ne wife awarejaye a chese Ghana fo bebre na ababeka bi e wo Gloria Kani enso e de na no ababetumo ebi na e Osofo eye oye live eye nra na ayampia de watoto bi ankasa na Gloria Kani video no no wo ne shop. I don't know say or no and auto at the amanena because or say obi I want the shop at so or near me and 7 nations in the shop or no no about the canasem and you know so they were to be at the amanen on yanko tie omo and semono embra now so they were economic house or baswa no subscribe at the amaye Miss Cavagirl has also not showed you hide the home competition at the ebro na edi kan yanko share videos no emra koba yatwaso at the amount. What said the only na no waka me te se bo me wo yam hwe nye sana metie abodda mama nyame ba sem be yini pa ma fi o sei mu mama wi asebo enti wi ase bibia me tan wo de opa ka me ho asem fra na pa ko fa nyibre me mfa ho miracle no ebeba nyame de me beye esan say enu ti odem ba asasi so what you say minya wari ti odem ba yo ma me nwere me ho chiake say otna se now do any di machi a oboka gukwa esan say mi wie mi ko de hwa kromo na masori na djuma bonkrofo sutin pae ade chia na pa o mo beba na nyame afa so ma boa won ne yakoyanim na mo sumu tifie na mo na asim vutru e kom de demo boyfriend ko phobia titi social media in free beke obedience to be emu ene ma me nu miensa omo bra bia o so se mu nu oka Jimmy for fe me udi machi ubewu udi machi a ubewu se odu ani simi so a obre tie bi accident yare ni edru you better come, you'll be surprised. Office will be a decision. But the monk cost on a money. We should be a I won't talk.
Monyum nam de ma no Yesu mpo abona se ni Osofo na be me de enipa da se ni eti se me. Bi firi no a meti akurase ne nyame e ma beduru ase odo meji ni pama. Yo pe bi obi anka. Yo ho twemo. Na me strike ebre semu. Me monitor nkofo bebre. E me monitor mu nyina mu siwi a me de akwa awurade anim. Na fe ya hwede nyame betuma ye obritie mu. Ne se etisi uso a ya do bebreme. Oba utua consultation ni wi a no kopɛ 100 million saka ho. Na fe no hu say yes say we are seeing transfer emfani agro enkola giti bi de omo church mu jimi nko so nyimi onyame fa nsanka fa. Good afternoon Abusiafoɔ. Ebe say I think said nra ne na no ne nra o say nra ne ne video be circulate on social media about Kyiri Abosom. Man first of all now so emanenye we ya me wo me reasons nti am first of all enso so me friend Kyiri Abosom na asem we are making enya futuma Ghana ema munsua de mfrim ushia be ma no so be ware wa ware agya tobo ne busa nienti a ne yiro di kan no agya na ware emfiti preko penko ware be ma no na mpanyimfo bu bebi sa ba ye de botachi ye de bebo ba oh so ono ne yiro wa ware the first wife on any one column, you know, any one column is sorry, our renegu no dear beware me. Or baby, any what ya warrior a coya or Veronica wow. It is so baby, I want the cow for our warrior say. Now your bar now cowaresa be mana and pentamum water and my wedding yet and shooting cogenekawa precope busa. More girls na bema befa mene me yiri jai mene me yiri divorce process ne kra wo court mene me yiri na mendi me yiri aduane na wotri mu ya wo de na eya wo se sebi wo so ba na ebi maada sebi mpanyinfo mo fa ncheme asa wo twe no ewo eni abomu gum ntino ukunu bema ne wo hu bi da no ja na yiri ho abefa ye bronsam so kire mo anu masumu ya kyese mo ho ya mo de oba bitimi si aboso ni obi kunu twempna kosisa aware ni begu na waje na uji wie na kwan ya de ba akone fa so no ye de wo fa so a na wo de wusu me kan kosisa Kyiri Abosom na yire panyini wo ho a waja no obi a woni madweso abankuro enim Kyiri Abosom obi oni madweso abankuro onim Kyiri Abosom ne first wife a waja no so what was a menya me on a ya na mre ne che time a wo person kanyame edu asema wo no bia na nyame wo ndi sa asema no fa mo that time Abusiafoɔ na nyensɛm a ɛkɔso ɛno no Osofo Kyiri Abosom de na guso e trendy ye pa wo social media na so join here ɛwɔ YouTube live ye wo ho Adepa TV na wo do comment so ɛde aba ɛwɔ ho no mo nsɛm a ɛkɔso ɛfa ye Osofo ne ne yere hu yi ɛde na wo so bɛka ɛde afa ho ebia wa twen sa wo pɛ so ka bibi na kyese ɛkɔ abonten na kyese nkɔfo so tie na Osofo so ɛkoduru nanim a Adepa TV so betimi de wo comment no ɛde afa ho amaye Miss Cover Girl ɛwɔ ha sa so ɛna shodi wa ha ye de ho komatwetwe e de ebro o absia kwaba bibia wo ho de nyame wo ho Osofo Kyiri Abosom ene ne wife o ma trend pa week we mu de o ma trend Osofo a trend efiti na no kwesi adade ba wa trend sa twemu da ebesi na one ne wife de ne wife be ke kan sem bi eno akire no obeka se eye papa ne hu ni ho ene ne keka ho na nsem we ya o kan ye any sisi a papa na se won fi kan a oye ne oye wo social media no so miss asem na nkasa bai no unkan bi ebra so den na beka e de afa ho that's oh share right about now so me chia ampa me nkan bi na me nkan bi no so de na asem no
Enya lodi. Afuna mi be kebi mi be yi mi ye maka. Ba to ba. With the part to part. Mi be yi mi ye maka. Sure. Wa wo hwe mi tie. Kanigloria sama wo kan wo ho. I think for the first time if I baby me ne be ya adwen. Share ade ya and say you have an encounter with obi a waware pen. So we share obema waware pen. That's a bema no mentally onye mature that will bro. It's a me beside girls being say, how do you do it? Like, how do you do it? Bema ne ba ya obe kachira will say, hey, me jame me yes say yo de. Eya na de misre ra de say nko bia benya nko onyi obia ne so ne de e ma no bema won ware ye oba won ware but ankoba ne sa therefore what can you do eyempaye eni abotre kan ni baby a me ne ya adwen ni say wasese wo hia obi na se nipa no wa ware a bisem ye investigation na ye sure of the ema ware no egu ye no asa but the aka bia ye no mfa no kan ye no ema me di entina aka so obaka say ena unim ni enti oba akro ne ro ne kawa should it always be centered on oba se be ma jaya ware a na eche se be ma na eni suban ana enti na oba ne ro ne kawa na ana enti se BBC hei na bia menya be ma na be ma no wagya ware na so obe ware mi a enti na wasa me kona me kohwehwe oba ne kira kwae e go bisa se di enti na oyi kawa no na it could be se be ma ne suban ne kasa di ni na ya se e ya kwa kogina sa se bema asodi na ma no so ye oba bi wo na ye nya de ka wa hye ni sa no wa ye nim din sa atwomo wonu no ni nyanse wa asase we ni na so e ya sometimes na me bisa no say na de ka wa no mi hye bi nti na me bi he bi sa na ana ye suban ye da ho oba bi nya shaka wa pe as automatically ya installed nyanse wa asase globally no nyanse ni na woni chim one obe show say you wo bra bo say and living is say yes say and living is say na we yes ade we ni na oba bi nya wari ya ni rig woni mu pusi ye she weave or at least kwata 3 weeks I was so we what me share 3 months was the economy manage economics when it's true so no bad but that one change it's oba bi run pure to the sign one no ma access sunye pillowcase and let me rip bed sheet and kasa bagaya woni mu se fe bibi jean string just woni lingerie woni be ma ni nya ware ne de ne enie ntale ne ma kese ye nya ware na gbalagaza ni nya wo into no say kan ni begina ho na okase and na who say be ma jaya ware a your investigation should it always be centered on a man say be ma ni ne into wo ba na okosha ho be careful me dey be careful but say the wo kan na okase ye hwe e man no so side no na wo kase oba bi wo ho ani wig ni obesha che ni pants ni ayi be sheet ni ne keka ho according to ne wo kan ye be hwe eye sa ne man nko a suban so kan suban so kan suban no ni na it's centered on suban on say girl no kan ya some o kan no me ma wo ti asase baby me ne ya adwen sure baby me ne ya adwen okay but enisa ne kasa no or kasa in reference to Kyiri Abosom we mi wi a me boma ba Kyiri Abosom asem ni mu ma me ne pesa me chese the kasa na o kasa it was just a better talk okay aso on so ne obi a on wa ware akọ chempina na o pesa wo gia na se woni obi anware ye e na wo pesa wo gia at least wo ye wo judgment na wo hu chiremu yie ni ehu be ma ade ne mbeye se e na ukoto se oba bi agya ya ware
enye wadwen se wona akwa ho wona ho ofe wona anim bibi ye bisemu sadie na baaye na aso oba no so emema no so nko bisam sadie na baaye oba bi ye wore no hu ya ahomtse ade yeti ebi mu story ebi mu ahomtse ye ka abotre di abotre woni bi o sorry a ohun krofo video I tap into your marriage. I tap into your marriage. Nensanya ko kape. Abotre. Oni abotre. Enti za oka se be ma bi jaya ware na se na wo ba kro no oba se wo be ware wa hwe ni yie ma wani ta ho kobisa na chi na fan kosi he anka betimi aye. Efutu ode ma na meka se efa be bi no eye. But then again, ne kasa na boy say bibia it's about bema yem blame bema asodie na ma no so ye what's my super yen jai say bibia anything related to our day bema na enye obi asuma asa kwashabo bema ne ba no be wado na wo hwe ne niam 1 2 3 4 5 bi na emboa you walk out sure or ware 1 2 3 4 5 na niam bi nya easier you walk out your mental health you know what say here it's also kwenya investigation investigation who fa hin na akwakoye yemba back to Abosom we ni de na just by the way ye de hohuru na me hohuru Kanigloria mpnejai papay me asoro ho me nko obi me nko ho nko pehwe but ekwakoye the norm of the day aso me bisa Christian council for die na muti kurom ha moye asofunfo nketwa ebo ebi bapa nyame adom no on season yo ogusu de dom enkrofo sure na die na sisia aseye jai Christopher omusi omutia polygamy omutia polygamy afi de sisia abeye the norm so for be person o cheat asa ware dodo ya me de ma ware bebre yeah one e kama sama mo one e di ma sama mo wa wariem bema twempna sisia bema ko cheat ya ni as o person center on and na ware bebre bema di o cheat anya hwe cheating is cheating munjai se mudi cheating mudi awari bebre cover a German cheating so no munjai sa de no die na asofofo nketo eba ne die na mo kire omo sure sisi do bia pese obo German okobo German ye kire pass me awari bebre oh o kan sembi Osofo kan sembi o say just say me ni obi akwakowo enu anu no o se waja aware Nkwasiafoɔ in the highest just say me ni obi akwakowo o se waja aware like just imagine so we be share bema na me say I always say this have a life before say obema bema kwan ama waware o say woni life ansa na obema kwan ama bema aware wa bema ne ware pe your whole life will be centered on bema no everything around your life evolve around bema no ebani sana you don't have a say bibia bema no aso wako chitu suggest oba ne ko chiti ya yeso your bad dramafo oba de aniwu munjai sesesi amuze polygamy na mopa munyi monim ne yehu ba mamu sha se na mumfa mo yire no ba ko mekire ye na fi de chie mu de mekire wi a mukobo dwamani ye chema mo se na me wari bebre ana me wari bebre die na ekosu yi media wo be wari na yiwe ni mo media wo be wari mi a yiwe ni mo se wo de opema yeah wo be wari na yiwe nim ebi mu so timi ye bold ka se media me obi a mepema ebi mu timi yi o mani but obi yi nanim na che se o ye niam wo wachi adepa I repeat oh ba wo ba yiwe nim mami hu saware dodoa
and I will pay. Why my man who say I do and I will pay? Cause me makuma and to meet 1,100 wives, concubines, and a question mark. Jiwanim, and yes, I will back crop better than the milk poor name. Jiwanim, cause I did yes, I wouldn't bear my bed bread. Who be you yes or buy a bear myself to boa for? Now who be you when you make us a wood the Bible and some soon ya mean some so. Now what pushy bear man, I'm a bear man, do baby. I dear Janessa who bow me share bear man, not bear man. Wouldn't you say, oh, who pushing me, oh, boy, me, I may fool as a summer was do with dimage. Na be mama why stagnant na what wanna be is about the man me kuno na ni na chi me kunu hwe afiade yo enye easy wo be unyem awo de bia wo nsa da nsuom wo ya ade wo bra wo nu aduane ani kwa ye ntwia wo ka na ka afiade yo e wo se mema twia maka o se wo tete nkwala wo sinyema Wuntimenda. Who so na usiniyama pa. Enye easy. When in our who? I was saying you obia or ye fia. When in our bema wuja. Na obeyi wuyem se mikunu. Eno baby na was our batan yo. But so who was sure about what batan yo? No yini yem no the time with out of clean heart. Na nini neche bema si mako cheati. Who dey cheat e mami hu? Na woni ma dia ya so say omo kwa nsem mbo akoka dia fa na yere ho. Be ma be road draws a ejimi kasa omo ka. Omo national anthem or road draws a me yere nye me need to say me obu ade or to say o be road draws. Ba me dia me se ebra e ma bre wo fie no. Wono a wo ntwea wo ka. Wono so so a de obeye bia nya ne fe. Wo wi a na wo ye de tiri hu akurikuri. Ade ne pa chia. No what is your born to the woman was a secret marriage, secret engagement. Who yeah, no was set wakuma, only need to be what's wakuma. See, there's a thin line between love and hatred. And the banisana na adrim pony eba ma bebretin. Me de makama asama to wo. Me de wo ba yi wanim. Sa wale dudu na wo pa yi wanim. Jiwani mujie mami hu se aya wore dodo na wo pe na wan ka se mo ya nkyere me na ya vows no bibia ni we wo se wo be wore ya wore dodo na wo pupu pa ba na wo pupu pa na time ama wo menyem na me hu se wo jimi na ono oba bi akowo aye oba me pu nemu adia enkoso aye nkoso ya some the highest degree me oba nya don blame me na busuafo oba akoro no I na onyam our grant interview 20 years wo ko he wo jedie wo na ne wo competition eraba ye bet na ha besu me besu ma no me kasa in general for a man asem ya beto ho no me kasa won say do baby me tia Kanigloria say and it shouldn't always be about a man once a massa Dania has a misa kase be you when you ye ni ye hu it's ya seme na some megina baby mienu mama oba wa hu mistake ni esasa wo ye wo so be ma ukowari oba ye wanim na ye hu na mo ja sa asofofo amaba mu pomo joma bi aba aware dodo advertisement a joma advertisement no mo ya advert promo sorry dem okra ma mo do so kra wa ha me ko bia ya bia ma me no ansem kwatele don promo sisi ade dia amba kwatele don promo and the man bi so aboso obeso yes of ma me cause what say we need normal business free one man the next idea ye cash out na yes of die ti so for ma me perivons akese ni ntare akese a hye into one who says of my baby altar so what one in our calculation obenya no so si abanso no top one na ye no sof ma me it will be one no akoshe ho ni motive ni target ni na so obewo wo dia obewo ni trasem it is so for asisi amaba na anim eya na me hu se so for pani bi yes me eye me kra ya
in cancer and chimpana. Remember, this is better than the norm of the day. Good job, ma. Continue doing it. The other chain a boy you call king creme medu. I know more than enough. But then again, when they come, master, my mom, you went him. Sure. Nipa no ko wale na mane tia se de me panie. Me pese me worry be kan ho. Enko wale ni wie. Emeka. Embetit at the pop broken heart a case study. Oh yeah. Broken heart a ya papa. So wo do bema. And I we jiwa kumem enye easy se obenya wo saso boafo. Enye easy se bema obenya wo soulmate. Na obenya wo soulmate na ode no honhom ne kra ne bibia. Better what you say. Destination na person would do a mama ye drew honum. Na wo be drew honum awie na be ma be the passes and fiaje. One on him die. One on him atopa, one on him ma omo ofe. Beautiful ones are yet to be born. One on him sa national anthem. No, you sa die na. Sister, eja. Etiakuma. E ba ni sa na mi ko eduro so. Enti na me ma ni wo bebre. Awale for o se me ma ni tewu. Yeah. Cause they be omo inkoketi omo ma no. Eye wicked. Yeah, sure. Oh, yes, the heart of a man is desperately wicked. Eye man and yes, sad this is here. And to see am mum asofo for the asha say free mo so. Asofo. Hey. Abusia obaso na do comment about tap send your juma ko bia wo Europe, Canada, US. O send this car e dia bagana wo de fa mo account and say bank account. But more dia na ko Play Store na App Store na download the tap send app no. What download you be so promo code and one is about the Part TV and the show about the Part TV show your first transaction or Europe you bet €5 so Canada and I say US and so bet $10 into so never tap send so never send this cap abra Ghana. That clause baby I will be a check and check your live check ampa waka no grade that say baby I will be a chow ye pa or say a catcher or essence our reform man baby na nim G string omu nim at the chronic catcher baby baragaza sa and obi enya ne she obi enya e man no mo she me ma so enya mo she sorry yes there we are work for there Black Thursday yeah na me have much na be White Thursday ochina say the white mission yeah sure mama nchia ahwefo a wo mo ehwe yen sabre na me hira obi bia Lord echia wate e ba ya che ya ba na ya ba na me hira mo TikTok for baby bia we obi ehwe yen bia na me hira mo afi ene second February right and my papa be a woman nyame emfa Yesu bi but should ye nyina me say oba no Osofo Kyiri Abosom be announce wona sorry o say one ne wife agya and say ne wife agya mo de ne court o san agye ne niam akrampo agye account just say one obi akwa akwo nti oba no agya be 1 year ne no oba no krampo asori ho nti oba no so granting interview no kan sem bi ontimi wu ene ne ekeka ho okay and then obeka ede afa enu sai ho no me da say adepa o kujira na sorry kra na ye right so kujira sorry no ana so o kan was e fa Kyiri Abosom sai da bi o nanse say ne wife ko je so ni mo ni bi ewo e wa sorry dem ho yes woni mi enti a e ma ye kasapa e starte free sense of ma me ni free a sorry ho e ko be 1 month o mu hunu 2 months o mu hunu 3 months 1 year no e na da na we ma sorry we kwa sorry yes woni said ya yete we bo chenku ya pon na we de kuche we si de kuche inti ha Kyiri Abosom me sorry ma woni mi enti ama sorry ama no o ye be ma kudrofo awo ne wa ye no o ba friend say kudu se eye ma emema oho be ma bi o han kasa brode ne ho ate ha nko wa ka sorry kragu nka sorry ne begu but wetimi enya saka we wetimi aba bonten hwe nipa dodo a wowo na wetimi aka asam we a me hu ni so be ma kokodrofo and onya be ma binum asebe o ma ye se afafranto amframa bo a ne ye de o mo ko nye sa mema ne bi itimi ma respecting wo ho side pan ba friends ma me lady ni kasa no o say time ano ne wo ho nyina no na o ka say me de me wa me do adepa ade ba akopɛ ene sese oba me te hey oso no preach ya no o kan fine so preach ya no kan ade a e wa na ni so so it got
for a time no appreciate no okay. Okay, fine. That means afen na aba ni mu. Afen na aba ni mu. Say afen sa all started. What started that? Emfa ho. Shall we your party? Ade ba ko pe e na me ebe ma meja aware. Say be ma abetra won sa abome. Obetra won sa abome. O ma me sika. Say ase ummume sa ne ma no me fi aware na se. Me se ene me asa mo de bia me ka me san ka biem. Aware dodo. Enseshi. Oba bia wo baifo. Senti ase ye adwuma. Me say enti ase ye adwuma ya na. Oba bia wo baifo. Sabe, wo pese wo kwa wo jafre wo ku ayi nkua. E na be ka sa wo de me nsesa Dabi shodi. Dabi Marital. Dabi. Me say, me see me no wonya adwen. Tie, wo ne me ba adwen. Abusuafo mo What worry me? What's that worry me? Shodi me no wonya Adepa. Onu me smoker saman kasa o. Mati ne wo kana se, but shodi ti. Se ukwa wari bia beka ho. Na entiase anya adwuma ye de na ukoso na ukwa wari. Ye den. Be ma no makom de o. O makom ni ja wari no no kofa ne wo pa ne. Mama ka say mo. No, me bo lady bi ba bonten be ka say. Wonim Kyiri Abosom yere no. Hwa na oja akola no me ni eye said dia o mo kan no. Yes. O see, owo 3 months nyina na oja akola no ekoye sumu na kwasa no asan ba. Ahona minim set ye for mo ti ase. Hwa adepa oba bi a wo ye ni brefo na wo mpene so. Ena wo mpene so. Ena afa so oba bi a wo pesika. Kyiri Abosom yere na ye sika na ye ne saa wo. Enke be de na abayu that time ho kama 20 years. No wako worry papa 40 years e de na wo pe. Enye sika. Enye sika akola ketu a wasi so. A wo beta wo so ne wo de na wo ne na bobra abre na wo nya. Ene mre abofra ko ware eye penny. Enye sika. Ade pa me meti e ma no asom yi. Me ba ware obi o ye po. Debi. Hey. Meti hey sika ni that go to kra ma wale. O de meto so 100 kra me ni problem. Ma wale na ope. So that's why I'm asum dream ko na wo dream. Asum wanje. Edi asum de me de kwan. Eh, pa dia me nye sika bra kra na benye sika. Me ni pro ya ba tete wo kra na wo. O ba tete me. Na sa me ma wo kwan na atete me. Na mama wo kwan betimi atete me. Shodi. Na ansa no bi betiti obi no. Na wo so watiti obi ansa. Yeah. Mesi lady no oye ni brefo. Bibi anka kan papa. Bibi akoka papa nka nye choy de. Akola 20 years a wo se fence a wesi so. Na sabu kwa kwa ware a eyewu. Ena esa okofa. Eye because of the ordinary ehu. Sika asata na wo sofu Kyiri Abosom ba we hu no. Eh, wo bebu bosom. Wo wie no asa ma obi. Na wo sika sha na ta so wo be yi bia ma wo. Ebe de no ni nachi. Na afa ba ya ba kasa den. Oye den impo wan. Dana samwa ka asembi. Osofo Kyiri Abosom pe kwan awe na asore ma no. Owe na efa ne ho. Eti na Dana samwa you free. Da bia me kasa oba bia wo so bia wani mo sere. A wo look smart bia na sabe be ma spam wo mu. Oh yeah. Na say the spam na. Ja. Na say the spam na we. Ya the spam ja. Na oba die. Shodi. So wa yi Dana samwa wa ho. Okay. Yeah. Dana sama fa mo na kwa da me nya o fa. Ebi ni mema. Ebi dia wo mo no so anya. Hey, Debbie make us asa. Debbie, mama make us asa. Adepa, we dey fine. We dey me dey fa me to no asam na yaka. You like money oh. Oh yeah. Money is good. That clause ma kan your comments now. Adepa, yeah. So we ni sika. Wasam ye mobo. Na mo sorry amapa. Yeti hey, mo bi pure office and mo to scam we so go dey. Me the mense. Oh, won say independent me tell say I won say. Obesi won akuma. See I go be sa won say. Me so no say won akuma. Oh, yes. Enti at the person ye can. On serious no. Kyiri Abosom me woni boni bi e wo. Oh yeah. Oba no so ma come drill. O ma waduane ni woni wo ma. Osori abo bro e for be me no ya adwen o say oka say oba no ade ne ho kɔbɔ asofo bi egu nanim ase ebre bi atwam ano ko da chopa ba ala woni ade pa chimp na sie
sie na supreme so ni show the agye na make sure say obechiti wo Yesu di wo ware no so a wo champion pure in the name of Jesus. Amen. Me ma jeso me chan wo be wale me no twa tie e me oba mama me ka no kware se be me nya oba papa tai na chi ade bia wo ye from wo so we anopa che se ne skin ni bibia na me se tie wo ware me wasan ware me aka ho a be ma no fi se den na be ye owoska che se ni bibia ko to o ha ne hu tan ko chi tibiem sha ye ndia ware dudu ontum no enu ti na me ma ni bebre apeje o mo kote na o di chi no o mo so mo wu ntem no wana wu oba ma bia won chempena awudeti oba ba ko bia wu dam shodi yes oba ma bia wu pese wu dam no traba na oba ba ko wu be wu pese wu nyincha fama ba ko te me se de oye kokoyi na wa fami su tuntum na de afra shifting court chale na obanya asesa wu nyi mposo ba chempena I'm telling you serious so we ya ba ma na wu tie mi aware dodo me jitum so woska kwa dia ba nya mo browa bia wo je ha to mo afa nya wo mo side na make na mo make sese wo mo sika na obetimi ahya mes so abewale yen ye betina me no wantina me no betina oh sha e basa de pa me se be ma no on chimpna yen jai ma me ma ne ware dodo ni tina obeme bo ha odeti ajoa odeti akos odeti wei because onhu ni ope ni e wo penso wo ware na tena fie no wo ma ni peace yes wo sorry a na tugbaza hwe Osofo Kyiri wo ware no hwe se de na ote kama tobo me ka so bude ma me ka se wi hwe no se hwe wo hwe ne picture bi a wo mo de ba bonye hwe de video bi kra me wu so tra sorry dem o to nyum na ne hwa ye fe body our body so our body to bi ya na ya our body ade pa me ma me pia ha ne to ankokwan what I say ye de ye nya bi ba ye ye be fa me sa what I say iti ni nyina me say e ma ni bebre ka ho bi e na me ma ne chempena mommy ya mpene ni enje ware dudu ontum bible mi hu ba bi anyankofo ntra say e ma ya ware dudu e ye na no mo start ye me na asamanke ti di onim ye me na ware dudu na ya kwache wo ware me de punem me de oba me de oba punem Mpacha fe. Wo kwa sha hu zia. Me se me de oba me de oba punem wo eye se kwa sha hu zia. Da bi se ye presa wa dodo e be mu a ho. Adepa me se e ma na bon 1 bon 2 bon 3 bon 4 ni nyina e ho so atu betwa. Me se me wi a advocate for our dodo. Advocate for our dodo. Aye good. Dia me ka se Abosom for wo shamia. So to me friend lady no me ebia fa bia me ne nya adwen ne se onye mo mu wie ye no ana se otimi friend no oh ebia me yere onye mo mu wie ye no say am pass the all kan answer no okonye won mo legend aya sama me legend na sama legend that what I say it's in case say a friend man we dey bibi say oba bia ope ni kun na say okomu achira ni bubefu but ebedu ba bi e wo kasa kire ne kasa de bi a wo de be ma no so ba na mpene no e be na be ma no ya yi be ma no be han ya ni ansa bibi akota papa ni tira de tira bo so bi be ya obi a be ba ye ni bi sha wo ni mi entia e ma ni bebre wo ma be fo wo ba no wo sha ya wo ni so ne ko eni ho ana na wo ta ho so wo ni wo nya ya ga asensa be kire ensa enya adwuma ho ayo say e ma ma brefo ebi no me de ma brefo na mo nya sa de na mo ye shodi tie e ma brefo mi si he magia to me brefo fi say me de wo ba me de ho a me bu nemu before say wo be tenke no na me ma tote enti no se shodi si ya wo ba ye de ho a ye ma kwan ye nje awari dudu ontu mi ni akoma makome so e wa awari ye mu makome so wo mpena chie mu enti mi ma oba bia ho kokopa wo de e ba me de ho enti se ni na be ma ye befu de ye me dalia ko se Yesu be ba me da ase Abusua for comment for bra
Storm City baby a obi a me chia oye pa osi wate shop Ewo de ho Storm City osi shodi asemo osi at the part tell her to relax because baby a we heat here do no osi she is on heat because obi o heat so do say die she needs something in her body baby adrunu nsa ne okeka ne nsam no so say obi bata nkro ba kwhye obi chance ne bankwan dia nipa bi na ma target wo okay Matthias o de memo mudi ansa na me si bi a I was saying my comment for me about so no subscribe no like here page no e de amaye videos no okay me sense na e be pon no ma me yi obi ansa oh yeah man ayi oh yeah me record e no no after show we Dabi na yenwie me nkasa wie okay mo wanu so ba ye wan me pesa me ya kola bi a osiso de so ozoto so ezito so jimifo be me bi o Dabi surely ye Abusiafoɔ obaso na subscribe button no oboso se na be ya ye videos bi eba bontin bi abenya bi ahwe sanso na wo hwe videos ni wi a no wa share no wa comment wo ho e de amaye wo ko Facebook a ya Adepa TV na wa follow ye e wo ho no wa like page no e de amaye Adepa TV update enso e wo ho a ho so betimi a follow ye no wa like sa page no so e de amaye sanso na ba TikTok Twitter Instagram so a Adepa TV na ho so wa follow ye e wo ho me name is Kavagirl and after so shodi na dem komo twetwen we e de ba ye a fa Osofo Adagrada mfa nche mi o enya Adagrada esra mo Osofo Kyiri Abosom Adagrada mi chia no so no baby girl a wo ye chira o ya baba ho ba next week ye nyina ye to kanta me no ye nyina adwuma no afọ na ye ko Osofo Adagrada misra pa cha me wa he enya Osofo Kyiri Abosom Osofo Kyiri Abosom na abeso eye ne wife ensem na atwagu social media no so no ne de hu komo twetwen e de abro ye producers ye Joshua and afenso eye tio midi eye Miss Ama Adepa aha ane de mo esi yakra mo